Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Viršla. Ja sam Uroš Kobasica, a ovo su Racionalne vesti, jedine mesarske vesti. Pošto je srpska javnost poprilično zabrinuta zbog trenutnog stanja na mesarskom tržištu u Srbiji, te se vrednost kalorija kobasica i viršli menja iz dana u dan, danas u Racionalnim vestima uključujemo kandidata za novog glavnog kasapina Narodne mesare Srbije. Dobar dan, narode Srbiji, nema razloga za paniku. Kobasica je danas nastavila da jača prema viršlama i to za 4 kalorije ili 0,04%, tako da je zvanični energetski bilans viršle 99,5676 kobasica, objavljujemo mi iz Narodne mesare Srbije. Gospodine glavni mesaru, da li će se ovaj trend i dalje nastaviti? Narodna mesara Srbije nije juče intervenisala na međunarodnom prerađivačkom tržištu, a od početka godine prodala je 635,5 miliona viršli da bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa i podstakla promet na mesarskom tržištu. U ovoj godini kobasica je bila najjača, podsjećam, 4. januara kada je zvanični srednji kurs iznosio 95,96 kobasica za jednu viršlu, a najslabiji 12. marta kada je kurs bio 99,8848 kobasica za jednu viršlu. Hvala gospodine glavni kasapine, poštovani slušalci, kao što ste čuli, stanje na međunarodnom, a i domaćem mesarskom tržištu je i dalje stabilno. Bile su ovo Racionalne vesti, jedine mesarske vesti.